twongeye gusesekara ku mipaka yose muri Afrika. Burahari umupaka muri Afrika. We have landed everywhere in Africa where there is a crossing border. Everywhere throughout Africa ni continent. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nta mpamvu nimwe haba yatuma imipaka ikomeza kuba muri Afrika, ikomeza guhemberwa muri Afrika, ikomeza gushigikirwa muri Afrika. Abo bashigikira imipaka barashigikira akabi kabishe, bayishaka hiki imipaka ivemo muri Afrika, imipaka ikurwemo vuba na bwangu. Ahubwo ikibazo turasigarana nabo bayihembera, abo bayishigikira gukomeza kubamo. Abo ngabo mubashireho ijisho, mubahate ijisho, mubarebe ayo mayeri yabo n'amanyanga. Impamvu nyakuri, impamvu muzi zituma bahembera iyo mipaka gukomeza kubamo no gukomeza kwica abanyafrika bacu. Iyo mipaka ni ibisasu bya kirimbuzi bitezaho kurimbura abanyafrika. Iyo mipaka ni amapingo ahambiriyeho ibisasu bya kirimbuzi kumara abanyafrika bacu. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, twe abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, abaruda mwena nyinyi yote waruda hapa na pale bara la Afrika, mkuwe chonjo. Ever stay standby class 1 and ever stay united, never to separate until the last point of removing them, or all of us be killed if they have ability and potentials. What I know, they don't even have kinetic energy, even potential energy, never at all. Let us work around the clock community hand in all 24/7 to remove all these colonial borders throughout Africa and unite together, becoming the United States of Africa too. And Rwanda shall act as the capital city of Africa. Then Africa shall also function as the capital city of the whole world, in order to unite together, to piece each and everything together. Forming the United States of the world after the United States of Africa too. Then this one shall bring us the long-lasting solution and resolution is into the lasting peace in humanity, never in animosity. Therefore, these colonial borders of 1884 in Africa must, all of them together, be removed in the broad daytime by all Africans at a go, without any hesitation. Therefore, these borders, or these internal colonial lines in Africa, have killed millions and millions of Africans, innocent Africans, men and women, plus their children. The borders here, Kajitumba Katuna, and elsewhere,
Kenya-Uganda border. Here I mean Busia, Marachi, Sofia, and plus Maraba and elsewhere. Southern Sudan and Uganda, crossing borders. Egypt, Sudan, crossing borders must be removed. Ethiopia and Kenya, crossing borders must be removed. Let us all together dechain all these crossing borders. These are chains on African legs, on African continental block. Why? I call upon all Africans to join hand together, hand in hand, the young and the old, all the sexes, to do whatever is possible to remove all of these stumbling blocks in Africa. Then Africa shall develop quickly in the lineage, proper lineage of our quickest democracy, of the RWANDA and the RWANDAs, plus the non-RWANDAs. Therefore, we need all people in Africa, hither and yon, to think of this new plan of removing these colonial borders and unite together, working upon one single final move of becoming one person, one African, the common human being, stopping all these deadly massive weapons, finishing up all our Africans, removing all these crossing borders in Africa, stopping all these wars, frequent wars, civil wars, mostly, and their panic wars to a certain degree. You fellow Africans and our comrades globally, here I mean the United Nations, work around the clock community hand to organize and celebrate the full African independence and the world new full independence in the quickest democracy of the RWANDA. Due to 200 good many causes on Rwanda and 2,000 good many causes on our entire Africa and 20 good many causes on the whole world of ours being given to all of us by God without any cost, any chargement. It is a free gift. Days and nights are free gifts to all people. Rain and sunshine
are free assets given to all people by God himself on free of charge. Underground minerals of all kinds and super sky minerals are all natural resources being given to all of us freely on free of charge by God himself to all people without any segregations. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nta mipaka igomba kuba ku butaka, nta mipaka igomba kuba ku mazi, nta mipaka igomba kuba mu kirere, nta mipaka igomba kuba ku isi hano. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane abiyita ko bakomeye kuri iyi si mushyira agapira hasi, abantu bose batura aho bashaka, abakuze n'abakiri bato, ibitsina byose. Nta guhagarika mugenzi wawe ku mugabane wa Afurika ngo ntajye hariya ntave hariya. Nk'uko mudahumeka umwuka uvuye hariya uwa hariya ngo muwanga, Imana aho yakoze mukorogo. Umwuka ntugira umupaka, imiyaga birumvikana nta mipaka igira, imvura ntigira imipaka, izuba ntirigira umupaka, inzara ntigira umupaka, ndetse n'umurengwe ntugira umupaka. Ubukire ntibugira umupaka, ubukene ntibugira umupaka, urupfu ntirugira umupaka, amanywa ntagira umupaka. Niyo yaba hari ni ku mpamvu z'Imana. Amajoro nayo nta mupaka agira, y'igihe kigeze haba ijoro, nta gisibye. Ubwenge ntibugomba umupaka, ntibugira umupaka, nubwo ubumenyi mwabushiriyeho imipaka, ariko bizarangira n'ubundi nta mipaka ibaye mu bumenyi. Aho muribeshye. Ubusaza, gukura muri make, gusaza ntibigira umupaka, no kuvuka ntibigira umupaka, nk'uko twasobanuye haruguru hariya ko no gupfa bitagira umupaka. Umutekano ntugomba kugira umupaka, ngo umupaka ngo aha ntawe uharenga. Mwitwaza kwihitana bagenzi banyu, kuki mwe muharenga? Kuki muguruka mu kirere mukagenda mukarenga imbibi z'abandi z'ibihugu by'abandi hirya no hino isi mukayitabara yose mukayizenguruka? Muba mujyahe? Mwagumye iwanyu namwe nk'uko mubuza abaturage bo hasi kutarenga imipaka. Mwabategetse mutegeka abandi ngo ntibarenga imipaka, mwe muhora muyirenga buri kanya, mugoroka mugenda hirya no hino. Ibintu byose mwabigize imitungo yanyu bwite, abandi ntibagiraho na gake haba. Imipaka muri Afurika ivemo, no ku isi izafatire kuri urwo ruzitiro. Abantu kiremwa muntu, abantu b'Imana yiremeye ikunze, bajye baturaho bashaka amanywa n'amajoro. Ibyatsi nabyo mu kumera ntibigira umupaka, amazi nayo mu kuguma hamwe cyangwa kugenda ntagira umupaka, amabuye y'agaciro ntagira imipaka, ubutaka ntibugira imipaka. Inyamaswa
ziva hamwe zikajya ahandi ntizigira imipaka ntizigomba imipaka ubushishi ntibugira imipaka inzuki ntizigira imipaka inyoni ntizigira imipaka mwe kiremwa muntu mwasizeho imipaka mushaka iki impamvu yo kumarisha abagenzi ba kwica abagenzi ba kububakira gereza ngo yarenze hariya na hariya mukureho izo nzitwazo zanyu izo nzitizi zose twabaruda turaje ibyo mutakoze tuzabikora ibyiza mutakoze tuzabikora ibibi mwakoze tuzabikuraho kandi bizaba amateka igihe n'igihe inkoko niyo ngoma mubishaka mutabishaka byose bizashoboka kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane ntituzumve mukomeza kumara abantu mubamarisha iyo ntwaro y'imipaka imipaka ivemo nta bana bagomba kwicwa n'imipaka nta basaza bagomba kwicwa n'imipaka nta bakecuru bagomba kwicwa n'imipaka nta bagenda bakambakamba bafite ubumuga bwo gukambakamba badashaka kugenda bene bagomba kwicwa n'imipaka nta bafite ubumuga ubu na buriya bagomba kwicwa n'imipaka iyo mipaka mwishiriye muri iyi si izabazitira namwe kujya mu ijuru muzahura n'imipaka tubaye tubaburiye abazi ubwenge mwese banyarwanda banyarwandakazi banya East Africa banyafrika isi yose imipaka ku isi ivemo nicyo gihe nako kana ikinyejana n'ikinyagihumbi cyo gukuramo imipaka kandi ku muvuduko nyamwanga kumva ntiyanze kubona muzabona ingaruka zabyo kandi nta n'umwe uzabigirira ubushobozi bwo guhagarika izo ngaruka zizaba zivuka buri sekonda bitewe n'iyo mipaka inganda zirara zikora amanywa n'amajoro ibihembera iyo mipaka gukomeza kubamo namwe mukahera rundi ruhande muhembera imipaka ngo murayongera imitekano imipaka se yabuze imitekano mukuremo imipaka byo biryabarezi bimara abanyafrika bacu ayo mapingo ku maguru y'abanyafrika abanyafrika babona ubwigenge busesuye bwuzuye ubwigenge bw'Uwiteka bwo muri Eden n'ahandi hose ku isi kubw'iyo mpamvu ikomeye ngiye perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred umunyapolitike mwiza umunyapolitike w'amahoro mpuzamahanga nshingiye hano iwacu Rwanda mu gihugu cy'imisozi igihumbi u Rwanda mwirugira urwandiko runanira abahanga kurusoma twe twararusomye twararuhejeje mwabatabona muhumirije mwambaye fime zitabona mutaracana amatara magufi n'amaremare n'aya spotlights ku maso ya muri mu mwijima muri mwicuraburende muraganisha he abanyarwanda abanya East Africa abanyafrika imipaka igomba kuvamo mubishaka mutabishaka byanga bikunda byanga binoga inkoko niyo ngoma abaruda turabagore n'abagabo bahagurutse n'abana muri rusange abasaza n'abakecuru inararibonye inkangari zahangaye zihaguruka intego no gukuramo iyo mipaka umufirika kiyumva ko ari umufirika hose ahashaka kuba ahashaka gukorera nta mbunda imuturikana nta mbunda imuhitana nta gisasi mvaruganda kirembozi kigomba kuba ku mugabane wa Afurika no kuba mu mugabane wa Afurika nta mipaka nta bibunda imbere muri Afurika imipaka izasigara ku nkengero z'umugabane wa Afurika aho ngaho niho inzego z'umutekano zabaze ariko imbere muri Afurika nta mbunda nimwe igomba kongera kubamo ibyo bisobanuke neza kubw'iyo mpamvu ikomeye nimba nta mbunda izabamo
nta numwe uzahungabanya umutekano akoresheje imbunda. Ingamba zo zirahari, zarafashwe, satellite zira controlling, agasozi kukanda, akamanuko kukanda, akageze kukandi. Ikirere kiragenzurwa, ubutaka buragenzurwa, amazi yose aragenzurwa. Kubw'iyo mpamvu mutabyitiranya, burya sibono. Kini gihe cya .com tubaye tubaburiye, twe turaba RWANDA, Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good many causes. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda, 200 ku rwego rwa Afurika, 20 ku rwego rw'isi. Twaba RWANDA nta mikino. Bikore, ukore neza, wikomereza, ugire neza, wikomereza. Ubikore, ukore bibi, bizakugaruka. Utinde mu bibi, bizakugaruka. Nabo mufatanyize, bizabagaruka. Mwese muharanira ineza ya bose, apana neza yanyu mwenyine, apana neza ya bamwe. Afrika ni ya bose, East Africa ni ya bose, u Rwanda ni urwa bose, ntabwo ari urwa bamwe. Mushira agapira hasi kandi mumanika amaguru, mumanike n'amaboko, akabuno mukubite hasi ngo ba mwemere icyaha. Mwakoshereza abanyarwanda, mwakoshereza abanya East Africa, abanyafrika n'isi yose. Buri muntu wese wahemukiye umunyarwanda, umunyafrika, umuntu kwisi apfukame hasi, akubita amavi hasi, amanika amaboko, yemera icyaha. Nta mananiza. Burya sibono. Uko wakwigira kose, wakwiterura ukimanika mu kirere ukikubita hasi ugasandara agahanga, ibyo ni impfabusa. Ntabwo Imana yakwakira mu bwami bwayo, kandi ntabwo ugomba kubana abantu ikihebe kwisi. You must be stopped whatsoever at any cost. Speed and diplomacy, it is the modern weapon, the peaceful one, but does its work maximally without any segregation, unity and love. In the quickest democracy of ours, we the rulers, males and females, and our younger ones. Visit us at www.ruda.tk. Call us in all 24 hours, 24/7 hours at plus 250 78 34 28 622. Thank you very much indeed. This is the RWANDA President, founder and international legal representative, Barafinda Sechkubo Fred. Africa without borders, our main agenda in the top gear. Thank you very much indeed.